Uyathi urong kakhulu mani Kekela nakathi laba bandvu labangekho laba ku-exile abalandwe babuyise batawujeziswa batekiswe macala ngoba isayensi ithi indvodza kufanele ikhithite lokungenani emahlandla lange-26 ngenyanga. Loko kukhithita-ke kuyisita ekuthenini ingangenwa zifo semdlavuza wemasenze. Manje-ke la madvodza lawa langekho la ku-exile ashiya abafati ale ngaphandle nje akakhithiti kusijeziso kwakona nje lokuthi base baku-exile ngoba lokungakhithiti kungendeka kubabangela isifo semdlavuza. Losho ukuthi sevele bayitfolile ipunishment naloko ukuthi nje abanathi hlobo abanabangani abanabafati le ngaphandle lapho bakhona khona uthi wena balandwe batawuje bajeze kwesingakhe ngoba sevele bajezi phela lokuhlala even lebantu ubitwe ngemagama ukuthi uyi-foreign kukujeza kwakona lokho. Manje Kekela lo nakathi abalandwe labantu ukhuluma ngani ukuthi batawujezisa ngoba vele bajezile labantu phela. Siswati sithi ungamlandzeleli umuntu nasekakubalekela ngoba ukhombisa ukuthi uyakuhlonipha uyakwesaba. Babalekile ke nabo baya ku-exile kuyinhlonipho le. Imamba wayilandzelela wayawufikisa emgodini bashophi itakujikela bese yakugeca. Asingabalandzeleli labantu ngoba sevele bajezile. Uyeva yini Kekela?